Bongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo n'uriya mashariki tubazaniye amakuru kuri uyu mugoroba wa tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Makuru tubazaniye rero ni amakuru arebana n'akarere ko mu biyaga bigari. Muri kumwe na Sentama kuri mikro, sindi jyenyene ndi hamwe n'umutumirwa wacu nkuko bisanzwe. Mushakamba wiriwe. Sentama wiriwe. Biriwe neza Mushakamba, murirango amahoro. Yego. Imvura irahise? Imvura y'amezi y'iyi minsi nako muri ku kwezi kwa gatanu. Yego. Ibyayo ntibisobanutse. Haraba hari umucyo mukanya kabiraje. Itanakubye rwose ngo tuvuge ngo umuntu yayiteguye. Umenya heturutse? Irahise aho turi irahise. Nanga irahise. Byiza cyane. Noneho bwana Sentama hari inkuru maye irantungura. Yego. Ngo Kisekedi n'imandwa ze batangiye gusubiranamo. Kandi barasubiranamo, kwa Kisekedi barasubiranamo. Ntabwo biboroheye, ndabona Mushakamba. Yego. Procureur w'urukiko nirwo bitane barwitaga kera barwitaga gasambura manzi. Cour de cassation. Yego. Urabona yasabye perezida w'inteko ari Kamere. Yego. Ko bakura Mutamba bamukuraho ubudahangarwa bakabumwambura noneho ngo bakurikirane. Ubwo ntabwamburwa ntazaba akiri minisitiri. Nuko umweguza biciye mu zindi nzira. Ni ibintu Kamere yivugiye. Ntabwo ari ibintu duhimba. Oya, iyo ntabona iriya video ya Kamere ntabwo nari kubyemera kuko none se wirirwa acira abandi urwa Pilato. Uyumye video ya Kamere. Abivuga yarimo avuga atangira kuvuga noneho abadepite bagasakuza. Akabwira ati ariko mwitonde bishobora kuba binabareba mutuze. Noneho rero arabibabwira. Cyangwa abantu kugira ngo babyemere wenda bakumva ijwi rya Kamere bakumva ko ari Kamere. Yego. Ko nayibona video ya Kamere nayiguhereye he? Winyoreje kuri ya telefone yo muri computer. Muri computer imwe ya 309. Kandore. Tamba rwose ntabwo yorohewe. Oya, hari abantu bakunda hari filime bajyaga bavuga ngo ingoma irarura. Ngiye ndayibonye nigezeho. Ni ingoma ya Kisekedi irarura. Ntawe bitazageraho. Ese aciriye nuza Colonel Nango rwo gupfa. Igoma yatutse u Rwanda. Kugira ngo mu bimenyeshwe. Je viens d'être saisi par le procureur général de la Cour de cassation. Ati maze kwandikirwa kumenyeshwa kubisabwa na procureur wa Cour de cassation ni umushinjacyaha mukuru w'urukiko gasamburamanzi. Faites du bruit que ça vous concerne. Ati murimo murasakuza kandi wabona bibareba. Au lieu d'écouter attentivement la parole citée le nom de la personne. Ati aho kugira wenda ngo mwumve mwumve. Ntabwo turavuga n'izina ry'uwo bireba. Chacun de vous peut me concerner. Moi, je connais déjà les noms. Ati jewe nzi izina ry'uwo bireba ariko mwebwe ntabwo mwarimenya. Ariko
buri wese muri mwe byanamureba tuze rero mu byumve igihe tumaze kumenya izina ry'uwo bireba ariko mwebwe ntabwo muramuzi. Alors, je vais les saisir par le procureur général de la Cour de cassation. Ati nababwiraga ko maze gusabwa na procureur w'urukiko gasamburamanza Au fin d'obtenir agira ngo babone l'autorisation d'instruction babone uburenganzira bwo gutanga amabwiriza kuri contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga ati kugira ngo babone uburyo batumiza Mutamba Constant actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. ati ubu akaba ari minisitiri wa leta akaba na minisitiri w'ubutabera n'umurinzi w'ibirango by'igihugu. Et donc, Mushakamba ubanza aba bantu bose batamukunda ndumva bavuze igihugu cyane barabyishimiye. n'abasaza rwose basetse bihiritse n'ababyeyi. Arega ntibisanzwe ko minisitiri uri mu kazi mu nshingano ibi bintu bimubaho ubundi barabanza bakamweguza. honorable député, chers collègues, ati bajya kuba abadepite bagenzi banjye akubise ka kanyundo ku meza kugira ngo baceceke kamwe ko mu nteko. chers collègues, je vais demander au audio ye ntabigarukira ariko ikigaragara yakomeje kuvuga n'ubutumwa bwatambutse ariko urumva ko umugabo arakurikiranwa. urumva ibindi nabyo turi bubibone mu nkuru. turamenya icyo akurikiranyweho. hari inkuru wampaye yego isa n'ibivugaho. iravuga ngo iki? iravuga ko ubushinjacyaha bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwasabye inteko ishinga amategeko kwambura minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe. yego minisitiri Mutamba akekwaho kunyereza amafaranga arimo ayari yarateganyirijwe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. ya gereza imukozeho ariko si ya Kisangani gusa ngo hari n'indi gereza zigera muri ebyiri. yego niba indi ari iyihe niba ari Igoma niba ari iyahe ariko hari indi yumva ari biradusaba gusoma inkuru. yego cyane ko nabonye igihe cyayanditse. yego RFI yayanditse. yego ibitangazamakuru byinshi mpuzamahanga byayanditse. yego ndumva twigeze kubivugaho ko yanyereje amafaranga y'amagereza biri kubaka gereza ebyiri. Kisangani n'indi ntibuke ariyo ariko twavuze ebyiri twarabivuze rwose. n'amadosiye twigeze tuyabonaho nubwo ntibukaho nayabitse. yego ariko dosiye rwose narazibonye. uyu mugabo Constant Mutamba rero njye baramutse bamukatiye urwa pirato byanshimisha kuko niba ubyibuka Impunzenze muri gereza ya Mpunzenze yahaze Kamanyinya yatutse u Rwanda. yavuze ngo azatubamba. yego ngo tutawabamba. arangije atukanya kuba perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo azadutwara angenga. uyu mugabo yakoreye ibyaha byinshi ngira ngo nibigera no muri noza nibigera no mu rukiko. yego bazabigarura. yego kubera ko cyangwa nabyo dushobora kuzabisanga muri dosiye
nabyo birashoboka, kubera ko uyu mugabo hari icyo bita hari ikintu bita subseka, kuvuga bakakurega icyaha runaka ariko noneho n'ibindi bikuririraho bikujya ku cya kindi nabyo ukabiburana. uyu mugabo niwe ubyibuka, niwe wamaze makungura arazirashisha. Yego, niwe wafashe bantu bari bafungiwe muri magereza bakorerwa iyicarubozo arangije abafungura baraboze. yego, nubwo byose ari ubutegetsi ariko birajya ku mutwe w'uyu mugabo, ndetse unasesenguye neza yego, Tshisekedi ashobora kuvuga ngo reka mbyegeke kuri minisitiri nzaba umwere, kubera ko aho ngiye hose iki cyasha bakinsiga, noneho nyikubite kuri minisitiri aba ari we ufungwa cyangwa aba ari we bijya ku mutwe. yego, inkuru rero iragira iti Kamere yagize ati yego, nk'uko twe tumaze kubivuga, ndabamenyesha ko nasabwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza kugira ngo ahabwe uruhushya rwo gukurikirana Constant Mutamba Tugunga usanzwe ari minisitiri w'ubutabera. Minisitiri Mutamba akurikiranweho kunyereza miliyoni 19 z'amadolari mu mafaranga yari yateganyirijwe umushinga wo kubaka gereza nshya Kisangani mu ntara ya Chopo. Minisitiri Mutamba aherutse gusobanurira radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko uyu mushinga wari warateganyirijwe miliyoni 29 z'amadolari. Yemeza ko miliyoni 19 z'amadolari zashyizwe kuri konte y'abatekamutwe. Umushinga wo kubaka gereza nshya ya Kisangani uri muri gahunda ya leta yo kugabanya ubucucike mu magereza yari kubakwa mu mezi 18 hagashyirwamo ibitanda 3,000. yego, urumva ko izi miliyoni amafaranga ni menshi cyane, menshi mushakamba. noneho aravuga ngo abatekamutwe ni bande? ni umukuru w'abatekamutwe. noneho ahubwo se ni ijambo ryo minisitiri akwiye kuvuga ngo yashyizwe kuri konti y'abatekamutwe. ururimi ni rugisoni, bisobanuye ko minisitiri akorana diru n'abatekamutwe, kuko aya mafaranga uko byagenda kose yanyujijwe muri minisiteri y'ubutabera. niko bimeze. ubwo rero minisiteri ikorana n'abatekamutwe, ahubwo nawe wabona ari ni ibisobanuye ko nawe ari none se urumva abatekamutwe baramenyana. Ntibyoroshye. birakomeye. za mbunda u Rwanda ruherutse kumurika ngo bimeze bite ku bijyanye n'isoko ryo ku isoko? icyo nabonye maze kubona ko hari ibihugu bya Afurika bigera muri 29 bimaze kwidekarara ko bigomba kugura. birimo birasaba kugura. urumva ibihugu 29 mu bihugu 50 na bingahe, ibihugu birenga 1/2 mu isoko rushakana, kandi bigiye kubitiro n'ibindi bishobora kuza. birumvikana. kuko ariko yatinze we wasanga ari muri ibi bihugu wasanga nawe ari muri ibi bihugu pe. ntabwo Tshisekedi njya mwizera, ushobora gusanga ari muri ibi bihugu. ariko si izo ntwaro yazimaze iki byaguze ko ari byinshi, ubu yagerekaho ibindi ikibazo. ibi rero bya Mutamba bibaye mu gihe n'ubundi hari n'ibya Kabila nawe bari gusaba ko yakurirwaho ubudahangarwa. yego, ngira ngo ibyo byo twari inshuro nyinshi, kuko yari yashyiriweho komisiyo ngo igomba kuba yafashe icyemezo kitarenze imyaka. yego, ariko ni komisiyo ya Sena. ibya Mutamba byo binyujijwe mu nteko, mu badepite, umutwe w'abadepite. naho ibya nyakubahwa Joseph Kabila ni muri Sena kuko ni umusenateri. turi hamwe. ndakumva. ntabwo uri kunyumva neza? Hello.
njye ndakumva. Bwana Sentama, twarimo tuvuga ko bimwe biri muri sena, ibindi bya Kabila biri muri sena, naho ibya Mutamba bikaba mu badepite. Yego niko bimeze. Rero Sentama, yego, ibya Kabila byo ndifashe kuko sinshyigikiye ko Kisekedi amwigirizaho nkana kuriya. yego, nubwo nanone atabaniye abarwandofone, yego, ariko kuri Mutambaho yakoze bibi byinshi mu gihe amaze ari minisitiri. ariko ibaze utekereze nka Mutamba ari perezida, noneho yabaye perezida yakora ibintu bingana iki? Yamara abantu nta muntu warokoka, ntawe hasigara ku isi. Muri icyo gihugu ntawe hasigara. Yajya haga Kamanyinya akarimbura abantu. Nigeze kumubona akiri umusore atarajya muri politiki. Yego. Yari muri sosiyete sivile yigaragambije ku Bafaransa. Bagiye kwa ambasaderi w'Ubufaransa hariya. Arimo amutuka. Amutuka pe. Yego. N'inzandiko nyinshi zikurikirana abantu, ndetse n'urwa Kabila niwe warusohoye bwa mbere. None nawe urwe ruraje. Ewe ngo rucira nuza rugatwara nuza wawe. Reka twikomereze rero. Dukomeze mushaka. Ngo Afurika y'Epfo n'imizi n'imiganda igarutse kwisuzuma nama 23. Ngo iragaruka, ariko iragaruka ari Afurika y'Epfo atari SADC. Ntabwo uzayitwa SADC. Turavuga ko baje nk'abacancuro. Baraza nk'abacancuro. Urabona se bitari bube ikibazo cya mbere. Ntabwo bashizwe. Ukurikije hari ibintu bibiri nahise mpuza. Yego. Nahuje amagambo yavuzwe ubwo babasirikare bapfaga. Yego. Avugiwe mu nteko ndetse no mu minisitiri niba ushinzwe urubyiruko niba ari siporo. Wavuze arakaye ngo arashaka ko baza bagaha isomo 23. Icyo gihe babihuzaga n'u Rwanda. Yego. Ukabihuza n'abandi basirikare wumvaga bavuga bati tugomba kuzajya kwihaniza bariya abantu batwiciye abasirikare. None ntibashobora kuba hararize imiryango nka 50, noneho bazaza hakazarira inkuru mbi kazataha mu miryango nk'ibihumbi 5 cyangwa imiryango 1000. Babanje bagacyura n'abo bazanye ko mbona byabananiye. Mbisha badataka ko bafite ikibazo cyo kurya rimwe ku munsi kandi ko badashaka kubacyura. Bashakaga ngo kwigaragambya. Uko byagenda kose bazana abakomando ba Afurika y'Epfo. Yego. Bazabakatanya mane bagera hariya. Ko bazibura ku rugamba rwose. Kuko n'uyu munsi ibikoresho baracyatunda bacyura byanze gushira. Naribaza akabuze basiza kaboneka mu isakara. Ntabwo byabaho. Batsinzwe mbere. None ubu ngubu nibwo bashaka kuvuga ngo baze baraza noneho bakora iki? Njye ariko ndabibonamo ijambo ngiye gukoresha bagihanganire. Yego. Ndabibonamo inda nini ya Ramaphosa n'abayobozi b'igisirikare ko Ramaphosa agikeneye aracyarurumbiye amafaranga ya Kisekedi cyane. Kuko intambara niba yarayitsinzwe uyu munsi akaba ari gucyura ingabo ze zatsinzwe, arazana izindi kugira gute? Zatsinzwe asaba imbabazi, arapfukama, anyura hirya anyura hino, mushaka muri Uganda asaba imbabazi. Yego. Umwibuke agira ate yanyura hirya, umwibuke yinginga. Nayo mvugo y'ejo bundi. N'ejo bundi nanjye nagiye kubyongeraho. Ubwo rero byara Ramaphosa rwose ntabwo ari byiza.
abisiramvugo ye uburyarya bishobora kuba ari impamo. urumva nibyo ntabwo njye sinamubonaga za mvugo ze za mbere zamushizemo. namurebaga nkabona aribyo bikimurimo, ahubwo icyatumaga yitonda kuriya n'ubu aracyitonze. Yego. Nkeka ko mu bihe biri imbere ntabwo azaba avuga kuriya kugira ubu rero igituma avuga kuriya akavuga neza, agasa n'uvuga neza, haragira abanza akure bariya bantu be. yego. bamaze kuhava mushakamba nta muntu n'umwe ugihari. uriya mugabo ntabwo yaba avuga neza. ikibazo gihari ni kimwe, yego, ni ukubohereza mu buryo bwa gicancuro, hahandi ukubitwa warira ukaririra mu mutima ntusohora amarira inyuma batakubaza igituma urira. buriya ibyamubaho nyuma n'ibyo bibi kurenza ibyamubayeho ubu ngubu. naba n'ubu ngubu yariraga wenda Samia Suluhu akamubwira ati ceceka turi kumwe. oya n'ubu mu rugamba habayeho kugirira Malawi ikamubwira ati ceceka turi kumwe. none Malawi yigiriye harya yasinye iki? Malawi iri mu bagomba kugura intwaro mu Rwanda. niba unabyibuka niyo ya mbere yavuze bwa mbere ko igomba gucyura ingabo. yego, ariko na Tanzania nayo noneho nagenda najya hariya, ariko wabonye ko Tanzania nayo yatangiye kuza. na Tanzania wabonye ko abajenerali bicaranye. yego, mu yandi makuru arimo nuko nabo bari gahunda yo kugura intwaro. hari n'ibyo bumvikanye. noneho uriya mugabo yego yagiye kuzajya Kongo bwa kabiri, arirane na FDLR, arirane na Neva utakiriho. Neva yahagiye afite amaguru abiri, none amaguru abiri yose arimo tije. yego, yasiganye igihimba cyo hejuru gusa, aragendera ku mbago. n'imbago ntibyakunda, arimo tije amaguru yombi, aragendera ku tugare. ubwo rero urumva ko ntabwo bizaborohera bombi. ngayo ngo uko ibya Neva na Ramaphosa na Gisekedi birakomeye cyo. icyo nabonyemo nubwo bavuga ko ari ukugarura ingabo zari Goma, simbona ari ingabo zari Goma bazanye, ahubwo kuko n'izari Goma nyinshi ziracyahari, ibyaciwe n'ibikoresho, abatashye ni bake. ahubwo abo mbona ni abakomando batoje bundi bushya, bizeyeho ubundi buhanga, bavuga bati reka tuzi bazane baze bahorere abacu bapfuye mbere. ariko tukabohereza mu mwambaro w'igisirikare cya Kongo, bazaza baci Burundi, bashobora kuza bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se cya Kongo. base mushakamba dusubire inyuma turebe ukuntu Samedi yaje. Samedi yaje isanga ingabo za Afurika y'Epfo zimaze hari igihe kinini. yego, zaraje kwiga urugamba. yego. noneho ibi tuvuga dushobora kuba tubivuga abo tuvuga baramaze kuhagera mu Shakamba. birashoboka cyane, kuko sinzi aho abarundi bavanye akanyabugabo. mu makuru mfite muri uyu mwanya nuko abarundi bamaze kuzenguruka umujyi wa Uvira, bawuhagazeho bawuzenguruka. ubwo si bamwe bazanye na Purusi? birashoboka. kandi ngo n'amagambo Purusi yavuze turi buze kugarukaho mu kanya. yego, Purusi yavuze ko ngo bagiye kwisubiza ibice byose. ngo niko yavuze. ngo arashaka kwicara mu biro bya guverineri rwose, ngo agakuraho birato akaba ari uhicara. ntabwo bizanorohera. ikindi buriya bari muri Sadeke, yego, kubera umwambaro wa Sadeke bari bambaye,
yego 23 yabarasaga ibanonera. yego Ntabwo yabaga yabarasa batayirashe. ubu rero ni ukuzakubita itababarira. Ubu rwose no kugenda ikagota n'ikigo cyabo ikabatsibagura igasiga imirambo ikigendera. Ushakamba n'abafatwa sinzi ko barekurwa byoroshye. Ntabwo bishoboka kurekurwa. Ni ukwita babashyira nabo kuri bambonye bakajya kuri televiziyo bagavuga ikizuru n'ibindi. Dukomeze n'inkuru. Yego dukomeze. Ubwo ni waba ureba ya video ya Purusi? Video ya Purusi reka yishake. Mu gihe uyishaka tukaba tuvuga iby'Igoma. Yego tuvuga iby'Igoma. Igoma imbunda ziri gutabururwa muri amabuye y'amakoro. Shakambare ahantu bazikuye iruhande rw'inzu. Ni hamwe byari byarakomeye bicaga abantu buri gihe ahantu hitwa Seserika ngira muri. Yego. Seserika buri gihe Seserika. Umuhanga w'umucuruzi kandi w'umwicanyi. Yego. Yabitse imbunda arangije ajya gucuruza. Mwagiye gucuruza. Gusa abandi bacuruza ku manywa nijoro bakayica abantu. Cyangwa bagacuruza ibyo basohoye. Turabashimiye rero bakunzi bacu uko mudahwema kudukurikira, ni by'agaciro. Turabibutsa kandi gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa inshuro imwe, mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu n'abavandimwe banyu, mukande like kugira ngo bitugaragarire ko amakuru yacu mwayakunze. Ikindi mukande kuri comments mutwandikire, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu bidufasha kurushaho gukora neza. Murakoze rero turabashimiye, umugoroba mwiza, naho mukanya mu yandi makuru. Murakoze, mwari kumwe na Sentama.